Pozdrav svima, doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pokušati sastaviti White Sharkov novi miš koji vidim konačno nakon mjesec dana. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu, lajkuj klip, komentarišaj klip, šeruj klip, ej. Ali sam ja idiot. Iz više slučajeva. Zaboravio sam najaviti video uopće. Preslačio sam se između videa jer sam išao u grad. Probušio sam si uho i imam rinčicu na pol klipa, ne znam koliko se to vidi, koliko se ne vidi, nema veze. Drugo, moram zahvaliti svome snimatelju, čiji link Instagram profila imate u opisu klipa, pa vas molim da followujete dotičnu osobu koja mi je pomogla snimiti ovaj klip. Drugo ili treća, nebitno. Ovaj zvuk, sad što čujete, to je zvuk White Sharkovog mikrofona i takvoj kvaliteti videa se možete nadati od sad pa nadalje. Znači ja sam toliko hajpan zbog te kvalitete videa da to nije humano, jer ovo je nešto što pretpostavljam da mom kanalu treba i da će ga podići na novi nivo, nešto sasvim stoto neke bilo do sad i što će mi pomoći da završim 4 zvijezdice izazov do kraja godine, 5k pretplatnika i 1500 followera na Instagramu.
Stoga ne zaboravite se pretplatiti na kanal, lajkat video, šerat video sa prijateljima. Ako neko hoće ovaj mikrofon, čujete zvuk kakav je, kvaliteta je po meni abnormalna, razlika između prijašnjeg zvuka i ovog sad. Stoga je skupa investicija, ali svakako preporučujem ovaj mikrofon. To je bilo sve od ovog videa, ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, podijeliti kanal sa prijateljima ili bilo koji video sa kanala. A mi se vidimo u nekom idućem videu. Pozdrav!